Kabadai Shapang Kajinilong Kaway. Kishtiu Apostle Paul Shakinong Ephesus Kalnong Kabasau Yine Puli Kadukot Kabasau Ter Nang tangin ya Puliro Kishtiu Paul Sha Kinong Kurin Kishti kabadang kong Paul Shikinong Kurin Kalnong kaba Nung kong kadukot kabaar Don kaway kamat Badu way umasim Ubalakot ro yapi Ha kajinglong kaway Kajing karamen Bát kata kajing khot Jong pi Way utrai Kaway kajing ek Kaway kajing pen baptis Shaka balang ublay kabahakorin Hai kita balapan kentang Hau Kris Yesu Ya kibala khot ban long kiru khot lem ban kita baro kiba khot ker pat yega ker teng ucisu Kris bau trai jongi ha kijaka baro ujong kiru bat ujongi de nang konga kak tin jinglong Các tin jing long kadai ke abstract term. Các tin jing bon sin kadai ke abstract term. Maka English kamtam. Các character. Các quality. Các jing long. Các don la ka jong. Kajing batai Kajing long ten rai Jong soben dong kalong banjau Kajing long ten rai Jong so nyam tra kalong ban thian Ngilai arwai kajing arwai aspa prabon nyau Habang ilarway Shapang kabalang ublay Lang ba kane kajirway aspa aprapon nyaw Kalong ba kane kabalang Kadai banton kajinglong kaway Kadai banton kajinglong kaway Lada shim ye kisok Ot ya gitu kisok Kemlang Buah kaborti Ninyo istang ka umsok Ka identity Individual identity Kala duno Bad ngayo ya kajing yalong kaway Habawan hakabalang blay lapliang yakajinge kabalang blay kila don hakajia long gaway hakagerteng bat kabalang jong kabalang hakaniga Paul parabangay ba ije tungin ya pai hakashiti Paul siginong Ephesus kalnong kabasaw Kashiti Paul siginong Ephesus Kaong hakani ka lanong kabasaw dukot kabasaw don kaway kamet jong no kamet jong Jesus Christ Isngaw yaw blay haga Paul belasanar pna yaw Jesus Om Shem la paria ya kamet jong The whole body is there.
ngidon uway umansim bakhoy wayalam yakabalan lakhot yangi syaka jingkremen walangi ha ban syasitom ha kene ka jingim ngi kermen ya ka bom jukot ban long bab Jisu happening ngi don well try balong Jisu Christ ngi don kawai ka jingai ki don ki bakhot hal ke jong ki kerteng ka jingat ru ka juhi ka jingai ru ka juhi ngidon ka wai ka jing ben baptis prabangai habawan na po kabalan ngiyong iya ka jing kalabamot lapan ya so yang ihau Yesus Kristus lai tu daki para banget hadin bala dep kajing kelabamut dai ban pen baptis what's fair klem kajing baptis om palong ukristan bapura ham tam melekit ya ka kam ka jong play tina mal kata ni don kawai kajing ben baptis ki farang ki on birds of same feathers flock together ki sim ki badon ki ju ki rong bonsin ki helang ki apa malumala kaju kasur kajinyolong kawai hapadeng ki banget jong kabalang kedai kabadon kam hadu kata-kata it is an essential quality, essential requirement. Kabadon kam hadu kata-kata. Telingian sapret ngikelon. Habam don kajing yalong kawai kadon kajing ma. Ha kajing trekam. Ha kajing perkat kam. Ha kabapan benar ya kajing bad kumta teter tu ya pai sha ka gospel kat kum uyones kala nong ka bakhat nyao ngasingu ya blai bau trei daga bor man si makho ya kana ji seng Shua ban poi hakane ginseng ikong janta mon shooting evangelist bat nga amshimya ong es pang kajing pulis lang bat dia kajing keren jo nga Nreka ke badon kam hakajing long kawai ila pulibun ki benta ka ke bam shimla le daga bor breu kadai ke jeng le ke bana jurong da ke bor play ka gospel ka communist ka long ke ba khanyo de khot ke ba khatway ham tam ke ba khatar hang ni la kren sepang ka jeng long sitali Kok pa bakhoy tori ban im yaki ha kagarteng jong me
ya ke ba mela ayanga bakin ya long shitali kumbangi ngilong ban ya long shitali kumbangi ngilong ngakan mau ya ka jingnya tu kanak masyautanan ke badon ha ka hawar israp balatho de babu sorutam ha ka jingnya tu kana ka number jingnya fulai ukpa balaki khun kane ka jingnya tu kana ka ba paunam ka ba long ka ru ka jing kai ka jing im jongi long ba weu long pa udon ka jing sngau diau ba ka jing ret bensem bat ka jing sngau kurmar jing bot namar udon riu ngot ki khon senrang ndaya kren ya kanu ka benta ki ap padamnia we ki wo dong we ki ya pet kum ni kum tai we pau ngau si don ka por bau jau mat teu khot lang ye ni ki khon sen rang ba ro an remut wong khilai sim ding we ba ro an remut ki ni ki khon sen rang ki lai sim bu uding lau jong to menta persang ban kedia udon bak kedia deki keti kemne kedia hi deki kejat kemne kedia hi pa wong to khi sim su keng khôn sinang pa ro an rungot kilai lai sim ye giding pa pat ulai sim jermi sim ye kita ke ding nakin rungot ki khon utte lang khom lang ai nang kong hawa khamrit kadia la ai sawe kadia la sahawe wat utau badeng kong kham khlain utaru umla pa urki bad komen yong pet khun haba mi ai la ka jong long kum tu ding ba me sim nang kong kibriu ke laban le kum nom no kat bamon rei habala te lang pioi mdon bala ikani kin kon kalong ke ji kai ke bakodor ka banga kwa ban ai happy ha kanegasni wat langadon ha paleng ke jilong demen ki khon ki sngu yok pa bal ki yo ya ka man sim ba ka jumot ba ken ya long lang shitali ka jing ya long lang shitali ka dur jon men uban kong sa ka dur men ban kong baar balai basawasan hadu banriu ka individual identity ka don bati Henry namar ka dau jong ka jinya trailang ka dau jong ka jinya telilang kila ban job wat ye kinang shundu berapa ngait bait ha kene ka janet Kadon ka jing sisya ka bakraw ha ka jing long kawe
tungin ya paisha ka kitab Deuteronomy kalong pasal ka kitab Deuteronomy kalong pasal khot ka balai pukadai pasapo ngien ya pule kane kalong sapang ka jing long sitli jong blai ka balong perfect namar kata tu tip hakane kesni batu da perkhat ro halakat donut bau trai mauhi ulong blai haki peneng sejrong bad hakandau sepo uwei pat umdon syukeng blai ulong pa ulong kun ulong mensim bakoi udon kajing yalong kawai kajing yalong kawai apa yang kepau kun baru mensim bakoi kadon kawai kajing cia kaba kabahasibun banyak berkat ya kata jijia. Udon way unong yalap ubalay yalap syari England. Hai kedu ipor kimpat don ki Kristan kidang susdang banmi WR ipor menswa. Udon way ni alap Kristan walek hakaway kami uyalap sepang beliau kepa dayu beliau kepa ubala tau la buya ka pertai ka ki klor ki bangi yo i ba ki bangi mla ba yo i dayu beliau kepa sakaway kami uyalap o Jesus Christ uday blay wakun blay uni ubawan ban penem yakidong pop kibadon hakapertay dalang bau ne blay kun yong blay bangila banyo yakijingim bom jukut sahakaway gamit uyalap ublay umasim bakut hadin malasana pna yaw Jisu Jisu lakren syuaban sana pna bon sa pha yaw masim bakut sisya kesngi Pentecost lawan masim bakut kini kipai ba kisngau kurmar jingmut yang konong yalap piwan man pun kurmar jingmut yang ina ngim so thuisho hakatu gawai gamet pikran sepang beliau kepa menta beliau kun nang ta beliau mensim bakut piwan ban sikoringi piwan ban tokingi ban perkormal jemu di perkhajongi yongin ailat ya pisi tayo sawan biang hakawai gamit pensyai ya kini ki lem kumta ngin penyap ya pi uni unong yalap
Ubalong Patrick, kerteng yu Patrick, ula duai sajengit, ulai saklau. But agaway gisni lawan badialapat. Uwan raya ding. Wadon lightly kitanat. Don iwe met ba. Ông pai ba pek. Uniw day na em tanat. Day. Uya son em ma uni met ba. Hoy. Ta. Uni pat. Uday na em tanat. Day. Uya son em ma uni met ba. Day ya sohi. Uni pat. Hoy daw tanat. Ya so ban met ba. Tiêu bleu pa. Bleu khôn ban ban sima khôi long kumay jeng tray kam jeng kilay tali kitanat. Haway met ba. Kia tapi bara. Mentang ilaray. Bapin like Lord. Hakajing alap jong pi. Kanam don shu kanu jing ma. Ngilas ngaw tu. Tinamar kata. Ban yo. Ya kejihikai. Ni don kam ya ka bor ka jong blay. Da ka baduai. Da ka basyajingit. Ya ka pan ya ka bor ba ka jialam ka jong blay ka jing kerku jong blay. Ngi ki breu ngi long ki batlot. Ngim palong ki bajanai. Ka jing batai ka jing siampang. Ham tam ya ki ki bamayan. Kalong ka bisitom na kabanta jongi. Ki benta. Ki badon kam. Ha ka jing im jongi. Ban yo ya ka jing yalong ka way. Kalong ka badon kam. Hadu kata-kata ban perkat. Ya kini ki Ki balong ka jing sisya ka bakraw. Ha ka jing im ka jongi. Hari India. Nidon unity in diversity. Kadon ka jing yalong ka way ha India. Rengkat bagajing per. One central government. Kidon ki benta jong ka central government yung union list. Badai page ki pai external affairs yung comment bat ki way. Kidon ki state list ki batang ka state government laban na. Kidon ski way pan concurrentness by abya shelang ka Union Government of India bat ka state government kum ki police bat ki way ki election bat ki way pan. Tinamar kata bandon ka jinya trekam. Kam ki badai ka administration. Ngidai ban perkat kinu ki badai ban le. Tangka pastor fellowship. Tangka business association. Tangka general business council. Kinu ki badai ya ki circle. Kinu badai ki district. Badai ki local churches. Badai ki balang snom. Niha ban perkat kinu ki subject. Ki badon kam ya kita ki na kabanta ka jeng baha. Kita ki essential components.
Ki benta ke ba krau ban wan ra ye ke jing yalong ka wai. Ka wai ka long ka ban kong ka long mental unity. Mental unity. Ki jing perkhat perdanjungi kim dai ban long ban penihar keput ya no ya no. Dai ban perkhat rengkat ba kejing perkhat jong kejing bisini. Yahweh ban kentiu Yahweh ban penihar. Yahweh ban keren kum tu Yahweh ban keren kum tu dai. Iya barok. Buram ya barok. Dari India kaburam ya barok kiniam. Article Ahusan, freedom of religion. Give equal respects to all religions, people of different religion, different cultures. Ban each but ban buram. Mental unity. Think together. Perkhat lang. Yaduai lang. Nang bakan wan ka baha kamiat. Ha ka jing peniya ya ka kam ka jong play. Kabar belbal unity. Ya keren. Ya slok. Ya share. Give and take. Ya shim ya ai jimut. Sipor ke Central Command kalau fail lagi kat tu ke ni ke bentar. Nama belasule na po Delhi ni Sanyang Tai implement haki rural areas. Nahadin kilap ya ke jeng tho jong Mama Gandhi Mahatma Gandhi. Kajeng kelanjung dari India. Kalong ban pen kelanjung ke grassroots level. Kini ke sarkar ke bahalin. Ki ai jiarap ike bon ke rural areas. Haba kelanjung dari India. Kamut kelanjung. Kakli. Ketiga kejat. The makeup heart, the whole body. Niro, klein kabalang bleh ha boy rembong, kleinnya silong, kleinnya long stone, kleinnya mau keruat, kleinnya hegi jaga bar. Kata kalong, kabaron kam hadu kata-kata. Kirukom ya keren, talk and discuss together. Make decision together. Buat perkhat. Kajing start kadon taha kapasal polisi. Lane business session. Buat perkhat. Kajing start ke bau belayu laban ai. Hanu hangnu. Hakinu kino. Kadon kawai ke pol ya tu yang ada way perbengai belatemen. Kadon ke je keren sepang kawai ke jeng ruai. Kabalashna the way perbengai. Kalong ke babang ber ke besengau tenat. Hendrayu tahu perbengai belahap no hakapop. Tele perkhat. Kino ya lama po kabalang. Ngile kum noi kene jerwai. Hato gen sim no. Banem penrung syu ha ka jerwai semesim. Nile kum no. Don way para bungay pala temen na jaintia. Ong iti wo. Habaka mukhudang bahatong sping te. Iti wo temen no.
Untuk belahap tu lahap ke benar wasu ke. Ngipat ni ruai. Mau tahu ya kene ke ruai. Ha kapor. Kaba. Udon. Ha ka jing ke jong play. Berapa ngai tungin pedia per. Unity in diversity. Kaya pen ka conformity. Kini ki barwai choir bonsit ki phong uniform. Katu kade ka conformity. Ka kenja uniform. Namar kata Induai yau belai. Bau belai ni alam. Bau belai ni isnei. Bani alam ya kabalang. Bani alam yang ngi kebadon. Haka kam ke jong belai. Haka kitab Genesis kenong balai dekot. Kabakhat san. Laya tu hadirin belahap no. Wadam berkaim hakapop. Beliau lah kular. Bahkan don kawai ka kentai. Kaban sapun yau kun jongka. Baru ni kun. Unyale persya yau syaitan. Bad ya kejeng sunru ngan buah padang jome. Bad kata kabriu pada padang usembai jome. Bad usembai jongka. Usembai jongka un penlewet jaga kli jome. Bad me men penlewet ya ka khong dong jat jong. Ka kitab Wisaya Kanong basan pulai. Atau ba on sakayo nong penim haga bersay. Usalong bala ibeng. Usalong bala ibeng. Daki beriu. Haka gospel ka komunis nong kabalay dekot kabak kanriu. Ublay wi kata ka bersay. Hadu bela aitino yalau jongkun ba marwe. Bau eu bangai jau un om jot syu. Nangta Hawala khayo Jisu. Gospel ka kumlaka senong ba rekod. Kaba khatsao. Kaburom hubulay sa jirong tam. Kajang suka ka bertay. Ha kibriyo ki bawblay us ngabha. Ha ka gospel ka kum Matios ka long ka ba kanriu. Tukot ka ba khatpra. Jisu on. Halor. Kajing sisa. Kadaw yalade. Halor uni mau sian. Ngan te ka balang ka jonga. Te ki kerdap kadujok kinam la ya ka. Si Paul kala don ka jing ka ba kraw tam ya ka kanhon Kristan. Namar ki jiu ki persyang ban pendu penjot ya gane ka balang. Usol jong ka Tarsas. Bayoy ka jing start ka ba kraw no hikay ba kraw.
Gamaliel. Layo ye ki jing tho na ka dor bal ba Sanhedrin. Ban pensitom ya kita ki banget ki ba khot ya la de ki Kristen. Ki kam ki apostol. La tho halway khot apun riu. La khot Kristen nung kong ha Antioch. Ya kinong bod yaw Jesus Christ. Habau Jisu melasana penawan pau hausol halantitasas. Ulayo iha kalenti ya kajing pernah ba kajing tan shine lap hadu bam yo isu hikmat barka ketin ke bajam kelas sawah. Sol balai me pensitom ben jangan. May they way try. Ngadeu Jisu. Kalong ke ba ya me. Ban ken jat persya ya ke ding tendung ke jong play. Uniu breu. Singau bahapet. Hak Stephen Kong. Buat apostol Paul sekinong Korin, Stephen Kong, Lenong Ban Kong, Khot Kabaar, Lato, Syaka Balang Blay Kabah Korin, Ha kita kebalapan gentang Hau Kristisu, Ya kibala Khot, Banlong Kirikot, Lembar kita Baro. Kibla khot ker pa jika kerteng Yesus Kristus bau tra jongi ha ke jaka baro ulong ujong kiru baru jongi de ulong ujong kiru baru jongi de kabalang blay kumba pau ke Bible ngangai kalong kabalang ke banengkong Haka percaya bal kau wei. La thoya ni ke tinjong belai ke Bible. Haka first century ke spas ni menengkong. Ni don ke jialong lang. Kau wei bar ke wei pat kirungai. Kibadon haka percaya keleng saudon. Nakan mau ya ke jinya thuk kana haka ski. Unity, Christian Unity Day, kebalong hamalki. Nga adang kam kena, na syong shalong. Ni badang kam kena, na kam kena samlang ya penrung beriu kata ke Christian Unity Day. Nama bala introduce ika bill banam siapa ni alap Kristen. Hapo Arunachal Pradesh. Ki Kristen, haki snem hat kendai spa praputam. La pelong jialang ha madan malki. Akan mau yang pastor Wellborn Manas. Boya tu kana ya kawai ke jinjia. Long bau donu beriu bariu belai. Haka jing le pala ka jong blay. Ulara yaw ni buriu. Sya ka jaka peneng. Malah penyat keleng-keleng. Nongkong ulay poy syaka kit yung kabeneng. Lakali. Don em ke beriu. Kibana kata kabalang hani. Don. Kibana kata kabalang pat. Don. Tes ngulungo. Nakata kabalang pat. Don. Nakata pat.
om don. Nakatapat, om don. Teki bakum kinu. Kiberiu kibadon hang ni hapneng. Tang kita. Kibalayo saj. Nakasnam jong kulang berot kidon hang ni. Sengebang so tiang deh. Sasipor. Haka jing le pelang ka jong play. Lapoi haka kakit jong kadujok. Doni em kiberiu le kata kabalang hang ni. Planti sibun kidon. Nakata kabalang. Don sibun. Plenty of them. Nakata kabalang. Don. Nakata kabalang. Don. Namar kata tungin yo ia kane kamansim ya i ya buram para Kristen. Para banget. Ningi don nakabalang play mekalayasam. Atong idon karanti banjok beneng barok. Isong boleh mah. Isong boleh. Kaya sitiu apa-apa si Pilipil nong balai. Ngaya mare, ngaya be, sakat hong banyo ya kahima jong boleh. Pol maham yalade. Kane ngawa yalap. Yo ngasakan tay. Nakawan pun kot. Dah kabong. Ngi kiberiu ngimpat janai. Ngimpat janai. Kadon kejima. Lada angin sim. Ya kejeng ai jemut kiwa ipat. Lada masuk. Banyak pan maaf. Lada masuk. Bandon kejeng sengawrit. Kifan take. Ya sim ya ai. Kalau kejeng bakal. Tungin penbek. Ngin penbek.